Бул жерде биздин аңчылар, салборончулар. So these are hunters. Eagle hunter, Тайган ити. dog hunter. Кыргыздарга гана This таандык. is the Kyrgyz special dog breed. Başka bir de Uruk'ta bir de Cedde çok Kırgız'da Tayvan'da İşte Smart. bu tolka karıştır, tülkü, eçki, koyun şundaylarda var. They go hunting for wolves, rabbits, foxes. Мындай жакын мындай мындай элем жакындан да эмесмин кармап көрмөкмүн. My bird, national bird that I Azerbaycan never önörüm had görüyoruz. opportunity. Второй день рождения у меня, это прям честь для меня, что я Ours are more wild. Muslim Tegratona. ladies and they will be performing a song in the Kurdish and in English Kızlar menem albandar, kılımgan izin salgandar. Körübüstün konoğu, gölübüstün konoğun aytılı begay bayram var. Ademi Sadır Japarov, başçımız konokko bıçak caygan var. Antkeni konokçu soğuda devayt kamalaval, can büstün paygambar. Бул Бозидо көчөкү. The master, Ушунтип чаап, that's how they promote. өрүктөн чаалат. What kind of food is it? Кайсы бактан? Өрүктөн чаалат. It's an apricot tree. Apricot. Apricot tree, and it's hard. Baştan çalsa ünü жақсы çıkmıyor. The sound is very specific from the apricot tree, and it's hard wood that makes this sound very specific. Çokraman. Бул жерде болсо This is the carpet making. Yeah, I saw that. Мындай шырнақты көрүп өтүп келет. This is from the very first day of birth till the end of life. Kyrgyz live with these Yeah. homemade carpets with everything I which is saw that connected with wood. carpet. Embroidery. President made me give that carpet. Ушундай That шырнақты shape. көрүп Ооба. өтүп келет. Бул шырдагы эмес, мына боз үй, жыгаштары бардыгы колго жасалат. Анан кийин бир да химия жок, бүт оригинал да, мына төшкө салгандан баштап. Natural. Калпак деп коет. Биздин баш кийимибиз. And this hat is called kalpa. Жайдын күнү бая салкындайт, салкынды кармайт, күндү кармайт. Кыштын күнү кийсе жылуу болот. Анан бу да In негизде. winter warm. It's also Могу not чак wool. келсе сизге подарок кылып берейин. I will make a present. Ооба, так өзү болуп калды да мына. Fits you like it. Lots of presents. Кыргыз болуп калды. Lots of presents. бул жерде апаларыбыз элечек өрүп атат. This is the traditional way of elechek, the hat for Elechek. elder ladies, putting on the head. 40 метрге чейин узарат. This fabric is up to 40 meters. The elechek, it's called 40 meters. 40 meters. Элечекти баягы көчмөн эли көчүп атканда, Elechek have been used by nomads. көчүп атканда чеке балдар сүрөлүп калса, жалаяк катары колдончу. Кесип алып, кыркып алып, жарым метр, 1 метр кылып. Бул болсо хан бузу деп коебуз. Sign. Сол жагы сол жагы эркек. Бир дагы фабрика жок. Эр жакта коет. For women made.
Оң жағы болса аялдарды колчу, эт жактырып коет. And on the other side we Оң жагында аялдардын идиш аягы, тамак ашы ушул жерде тизип алат да. болчу. usually the families, Сандык. just young married couples. Also go. This is the hand miller, Жарым чакта коюп, threshing grains. талкан жазалар, көчөкү дамдап көргөн. Yesterday you have tasted some of the products made of this threshing grains. I was in the morning. That was my childhood game. Men ballarımda şu oynaçı da değil. Meşgalerim. Biz de kişilikteyiz de Oynam görünçü değil. This is also from President's childhood. Bizler oynaşıyoruz barızı. Balları da oynuyor. Biz de barızı oynuyoruz. Small boats. Çaktan örtünüyor ama turmuşka dayındaldı. They are preparing the young lady for marriage. So this is a special tradition. Kişeki olan kuşku oynadı. And they also children voice are playing this tradition. 하야가랑그 튜네미니 볼못디 하타갈사 타이토로 하프라이르킨 작간 일림딘 튜네미니 볼못디 보쇼예 생엔니긴 Mass telling is in the Guinness. Guinness Book. 징으러발로 두살로 깔아사 하이갈라간 가라도 그런건 Mergençilik'e çıkıp aratkan melestet körler деп аталат. Бұл каскадерлордун атайын өзгөчө номери. Üstündөгү жигитти көрүп атасыңар. Биздин кыргыз жигити пирамида. Чында бул түттүнүн Keremet, keremet. Eki Joker'in netleşi biri kim ekeni ulutu kim ekeninden belgisiz bol atat azizlerini aldığınızda da vay ana kız yavrunuzun sulusu öpmeysin mi? Normal öpmeysin bir şeykenlerini. Momenti paylaşanlar gibi beyler. Kaçmış babada, kara. Çap! Rahmat, молодцы балдар, жақсы, абдан жақсы ойын көргөзсүңөр. Biz de ушундай арканда саганды мурун бар болчу дейт. Анан азыр бирок кой бакканда азайды анан. А бирок илгери биздикиндеги кылык ушундай. Кар төшөп, эме ийистери. Мага жақсы рамазан. Исламиятына лагердин экинчи этабына кабыл алуу башталды туугандар. Биринчи этап бүтүп атат. Экинчи этап 23 июнь күнү башталат. Ага чейин келип катталыңыздар. Атап өткөндөй эле 3 китептен окуйт атайын Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы даярдаган программа менен балдар оюн зоок менен ойноп үйрөнөт жана мындай тоого чыгып эс алуулар, кызыктыруучу оюн зооктор менен жана тамак ашы 4 мал тамагы жана ар дайым көзөмөлдө отурган күндүзү дагы түнү дагы чогуу жүрө турган мугалимдер бар. Лагерге чакырабыз. Келип тезден жазылыңыздар. Орундар чынында чектелет.